Dobro jutro, 11. dan je CLT-a. Popio sam kavu, krenuo sam u točno 7:43, 31 km ako uspijem. Imam viška kilograma u ruksaku. Ali evo, ako je to rasporediti na 12 sati hoda, možda i uspijem. Ne treba forsirati s obzirom na ozljedu. Uglavnom, cilj mi je u petak uzeti 2 dana slobodno, 2 dana bez hodanja, da napunim powerbank, opremim odjeću, opremim sebe. I ono što je bitno, da odmorim stopala, zglobove, koljena. Sad je scenarij sljedeći. Kad se uključim na Papuk, imam fore do petka stići do Jankovca, što će biti škakljivo. Hrane imam, mislim da se naselje zove Zoljan, tak nekak. Tamo ću se još malo opskrbiti i to je to. 4-5 dana bez opskrbe. Međutim, ja još nisam ni blizu Papuka. Tako da su šanse male da stignem do petka do Jankovca. Ali izračunat ćemo se sutra, preko sutra. Tako da, kad dođem pred Papuk, više se neću javljati. Što zbog baterije, jer mobitel koristim za navigaciju. A što zbog signala, nema baš signala na Papuku. Tako da, kažem, evo, javit ću se još do Papuka, a onda ću vas sve lijepo pozdraviti do Jankovca. To je to. Vidimo se i uživajte. Klasičan zvuk u hrvatskim šumama. Pozor, devastiranje šuma u tijeku. Točno 2 sata hoda u minutu i prešao sam nekih skoro 10 km. Možda 100, 200, 300 metara manje. Ali evo, otprilike 10 km i zadovoljan sam. Ja sad sam napravio, to jest upravo sam sjeo napraviti pauzu. Ovo je sve vode što imam. A trgovina mi je za nekih 9 km. Tako da, srećom nije neko sad trenutno prejako sunce. Pije se gutljaj svakih kilometar. Tako da, bit će veselo. To je to, malo odmor i nastavljamo dalje. Evo tebi, stari moj, moja torba, pa da vidim, hoćeš tako trčkarat. Sa nešto manje od pola litra vode, 20 km. Ulazim u trgovinu i nisam mogao odoliti. Ne znam, ovo neko energetsko piće sam uzeo. Puno šećera, nezdravo, ali nema boljeg napitka trenutno za mene od ovog. U džepu dolje jedna hladna Fanta. U početku skidam kile s ruksaka da mi bude lakše hodat, a sad tovarim na njega ko blesav. Polakomio sam se ulaskom u trgovinu. Toliko sam žedan bio da ne znam, i izlazim iz šume. Ja valjda pod sretnom zvijezdom sam rođen. Neki dečkić trči i ponudio mi je da dođem do njega. Od trgovine živi neki 100 metara.
Napunio sam vode kod njega, tako nisam morao kupovati vodu. I ljudi su mi skuhali kavu, popio sam i kavu. I evo, udaramo kilometre. Sadržaj. Nakon fine pauze i izležavanja po poljima, evo, kakav teren me dočeka. Kud imam žulj na oba stopala. Obukao sam još jedan čarape kako bi ublažio i zaista pomaže. Možda sam to trebao od početka raditi. Ali evo, hodat po ovom je katastrofa. Vidi ovaj trag u polju. 100% bolje da sam tamo skrenio. Ajde, evo ga. Bolje. Cijelo vrijeme je naoblačeno. Moglo bi nešto i past. Ovo je dosad današnji dan. Najgori teren dosad. Vučem se ko puž zadnjih 6 km. Jedva hodam, ne zbog bolova, nego nemam bolove, imam žuljeve. Toliko je razrovano od tih traktora. Hajde, sad je nešto puno bolje. To je toliko suho. Osjetio sam svaki grumen zemlje. 31 km za danas. Mislim da je i više nego dobro. Ne znam koliko sad ima točno sati. Mislim da je oko 5. Tako nešto. Mislim da je oko 5. Lijepa naša Hrvatska. Hrvatska turistička zajednica. Mislim da sam super odradio danas. Ono u trgovini mi je bio neki moral booster. Evo, sad ćemo razvući šator i to je to za danas. Uživam i ne žurim sutra nigdje. Sanirat ću žuljeve. I to je to. I napokon imam vode kao normalan čovjek. Pa će se tako i kavu skuhati. Eto, to je to za danas. Vidimo se. Ugodan početak radnog tjedna. Meni hodačkog. Evo, kuham kavu jer je
vrijeme da se maknem s ove pozicije. Na jezeru sam i od sinoć mi dolazi, kako se naziva, ribočuvarska služba, jer im ne odgovara što sam stao na ovu poziciju, jer nije mjesto za kampiranje, kažu. Ali nema nikakvih problema. Kiša pada, sinoć je počela kiša, a gledam da sam u Krndiji zaštićen, ali treba sad proći kroz Našice. Ne pada jako, ali kontinuirano. Popijemo kavu i izračunam što dalje. Pa se vidimo. Pada kiša na polju, kaplje ti po prozoru, a ti sama kod kuće sjediš, plačeš, tuguješ, ne znaš kud bi sa sobom. Pita sin tatu James Bonda: tata, mogu s Daliborom na Creation Long Distance Trail? Kaže tata, možeš. Ne možeš. Lijep pozdrav. Moja avantura do Petrovog vrha, 629 mislim da sam pročitao metara uspona, po ovoj kiši je prekinuta, srećom, zahvaljujući ljudima iz Hrvatskih šuma koji su me evo doveli do ovog doma, lovački dom, opskrbili me sa svim mogućim, jer sam u jednoj trgovini stao i onda sam malo porazgovarao s njima i toliko su bili uvjerljivi i uporni da se ne penjem gore, nego da sačekam sutra i da se ovdje odmorim. Odlično. I hvala im. Puno dovezli su me, skrenuo sam sa rute CLDT-a, dovezli su me ovdje i gospodin je rekao, ako baš bude jako hladno, da će doći po mene da idem kod njih doma. Sve bolje od boljeg. Prezadovoljan. Ludo je zadovoljan. Kakva kiša, kakva hladnoća. Na svakom koraku me netko iznenadi. Ugodno. I presretan, prezadovoljan.
Idem zapaliti vatru. Idem se grijat malo. Nisam smočen. Dobro mi je ova jakna. Na meni je vrhunska. Malo su mi čarape dobile vode. Nema veze, imam zamjenske. Tako da cijeli kompleks u mojim rukama. To je to. Lijep pozdrav. Jao, koji moral booster. Dominik, moje ime je Dominik, ja po noći čuvam spomenik u jednom muzeju. Dominik, Dominik, jedno večer reče spomenik, spomenik, sad smo sami u muzeju, imam super ideju. Domine, hajdemo se igrati na domine, ukrao sam ih iz trgovine. Domine, domine. Pojma nemam gdje sam stigao, da li je ovo ono izletište Paulinovac. Pojma nemam. Ovo je skretanje s rute CLT-a. Rekao pa da malo vidimo što ima. Evo imaju bazan. Lijepo. Lijepo, tu ćemo malo sjest odmoriti. Je. Kaže Paulinovac. Evo ga. Tko skuplja žigove? KT, kontrolna točka 4. NPP bi trebalo biti za šta? Našički planinarski put. Tak nekak, ne? Evo jedan osvrt. Jučer su me jedni ljudi dovezli do planinarskog doma i o bože, planinarskog doma, šta mi je ovoga, do lovačkog doma gdje sam prenoćio i krećem ujutro na put i tu se događa kardinalna greška. Ne znam je li to greška, ne znam kako mi se to uspjelo dogoditi, uglavnom krenem nazad tamo odakle su me pokupili. Opa, sam mogu skinem torbu. Tamo odakle su me pokupili jer znam da imam skretanje pa idem prema Petrovom vrhu i spustim se ja na glavnu cestu i krenem. I znam da ima jedna trgovinica prema kojoj sam se ravnao i tako idem ja kilometar, 2, 3, 5, 7, 8 kilometara, nikad stižu od te trgovine, pogledam na Gatkuks i zapravo vidim da se ja udaljavam od te trgovine. I tu mi je pao mrak na oči. I pogledam malo detaljnije rutu i vrati se osmijeh na lice jer sam skužio da zapravo se nisam udaljavao od rute nego idem paralelno s njom. I evo sad sam stigao ovdje na Paulinovac
Tu iznad mene je CLDT trasa. Tako da evo, tu ću malo odmoriti, kišica pada, baš me briga. Jedini problem u ovoj jakni je što se jako znojim. Ne znam šta mi je gore, znoj ili kiša. To je to, 13. dan je CLDT-a. Nigdje ne žurim, nigdje ne letim. Mogu i danas biti na Jankovcu, ali neću. Sutra ću biti na Jankovcu. I to je to. Od sutra na večer, tamo negdje oko ponoći ću imati prijevoz za Đakovo. I uzet ću koji dan odmora. Malo da odmorim noge zasluženo. I to je to. I onda se opet vraćam nazad. Ništa, idem odmoriti. Lijep pozdrav. Evo ovako nekako to izgleda kad idete prema vrhu. Magla. Lončarev vis. Pa Petrov vrh. Aha. Izgleda neko pošto se to čuje. Pa da. Lončarev vis. A gdje sad? Koji prizor na Papuku. Prošlo je 19 sati na večer. Moram priznati da se ja otežano krećem zbog vida. Ne znam kako to kamera hvata, ali ta magluština. Bože, navigacije. Pratim Marku. Tako da ne bi trebalo biti iznenađenja. Papuk je zaista predivan. Žao mi je što ovu rutu nisam mogao odraditi. Da je po danu i ljepše vrijeme. Ali dobro. Jutro. Evo me na Petrovom vrhu. Tu sam prenoćio. I jučer je bilo zanimljivo, bilo je super. Krndija Papuk. Iskapio sam valjda zadnju kap znoja iz sebe. I zadnjih nekih 4 km sam hodao komplet po mraku. Kroz Papuk nije mi pomogla naglavna lampa zbog te magle i to. Kako sam izašao s Papuka ne znam, to jest još sam ja na Papuku, ali kako sam do ceste došao ne znam. Ali evo jesam. Uglavnom spuštam se sad dolje prema Jankovcu, imam negdje 20 km. I promjena plana. Prijevoz mi neće doći oko ponoći kako sam mislio, nego puno ranije, tako da nema ovih većih pauza, tek možda koja po 5 minuta. I to je to. Zasluženo zero day. I kada. Ne tuš, nego kada. Evo, danas je 9. dan u komadu kako hodam bez stajanja. Tako da će mi dobro doći za noge i da se malo i odmorim. Jučer nisam snimao baš nešto, jer ja sam zapravo se penjao gore prema trasi CLDT-a, jer sam ju bio promašio i išao sam paralelno s njom. Pa sam se jako izmorio, bilo je dosta uspona, koristio sam štapove po prvi put. Papuk je inače predivan, tako da ću probat. Malo se ko da sunce nazire. Probat ću ovoga snimat sad do Jankovca. Nešto. Koliko budem stigao zbog baterije. Tako da to je to. 14. dan starta i javim se dolje s Jankovca. Lijep pozdrav.
Evo ga jedan pogled s Javora. Papuk. Na Vidikovcu smo. Mi idemo tu pravac. Evo me na spustu na Jankovac. Prijatelj Harijan Čovala je nekako uspio doći do informacije, cijenu soba i svega i dokad rade. I onda mi je dao i broj, pa sam nazvao, restoran radi do 21 sat. Jest, pit, jest i 2 put pit. Sve novce ću udarati večeras tamo. Ne znam što da kažem, ja sam na Papuku bio 100 puta. Nikad ne ovim putovima i ovo je nešto predivno. Bome je bilo gore dole, gore dole, gore dole, uspona, spusta, uspona, spusta. I ok, na onom Češenj nešto vis ovoga, tamo me neko nevrijeme uhvatilo, baš je padalo, magla je nekakva bila, smračilo se i srećom nekakva streha je bila pa sam malo odmorio, stao sam i evo, to je to za danas, do Jankovca i zaslužen odmor, ali prije odmora jest i pit i onda 2 put pit. To je to, 14. dan, uskoro za nekih 4 km završava i kad se vratim na stazu javim se opet. Lijep pozdrav. Evo ga, spustio sam se na Jankovac. Predivno. Bilo je dosta blatnjavog spuštanja, pa sam ko pile hodao. Evo sad prema domu i to je to. 284,4 km. To. Za osobu koja se kreće uz pomoć svjetla i sjene, ovo je nezamislivo. Još jednom hvala svima na podršci. Vidimo se opet. Lijep pozdrav.